Y lagunok ongi etorri Lastotxapelen kanalera, ongi etorri Aberlon kanpaina sai honetan. Kanpaina modu saian jarrita dagoelako eta azkenen goz, hau lortu egin genuen eta apur bat itxaren hartu dugu. Alariel the Everqueen. Armada apur bat hobetu da. Gero, hemen eraikitzen gaude hirugarren nivelera heltzeko harresiak izateko hemen. A ver, lehendabizi diplomazia. Prince of what request would you make of the Phoenix King? Unwise. Can I offer assist? I've heard tales of your valor. Let us sit and talk together. It shall be done. Ill considered. Esan barko litzateke eta horretan baina hau armada potente daukala esan Noventi goiz da asiurenena garantitizme etorkizun hori hori esan da txalma pasai eta erdez aparte gainaren espalda dugu eta horren erruz gure lantzaria galditu dira apur bat zuntzituta. I see the truth hidden behind your words. Vale. Armada betu hartu nahi nahi ez. Alteza, Ultuadum pertenece una vez más a los Asur. Bueno. Pero cuidado, siempre habrá intrusos extranjeros que codicien las riquezas de nuestra tierra. We are ill at ease. Chosen of Isha. Mistress of the Undying Forest. bakarrik heltzen dira. Gainera mugitzen dira. Hori izan nahi aldira apur bat. El prestigio es cada vez mayor, señor. Todo el mundo ha oído hablar de tus conquistas. A ver. Hasta los reyes y los señores de la Elirio. más lejana. Temen tu creciente poder. Diplomacia era el campo.
Lirio eta Lozer. Hobeto. Ez que Lozerrekin Tyrion, now that you are Joan here, beharko I will ginateke hear your hobeto. words. Understood. Vale. Lozer gainera nahiko espanditua, eta Tyrion. Understood. Eta hor, Zaferi hemen... Lirio, no? Hemen bordizea. Hemen, ba, bueno, ondo gara buruan errekuperatzen. Horrengoan izan ditugu Madlaneko bastak. Oso bidate... Azar. Protector of Elfwan. Grazia, barran da. A dignified visitor. Such a rare Oh. treat. Very well. Vale. Orain, Zaferi. Let's hear it. You are no friend of the Asur of Ulthuan. Betiko gabitzen. Bai, dutxan datorno rebelioa. Vale, uste dut hor armada bat dagoa. Noren dira zaude horra Isha's joateko. chosen. Prest. Hori kanpora. Diplomazia ere garrantzitsua da, eta intriga alfila. Oye. Imperio A, bla bla bla. Light in the darkness. Hori garrantzitsua da. Vale. Ulthuan's queen. Zu. Bigarren nivela. Our traditions make us strong. Txanda hor zaigu. Speak. I bid you welcome, traveler. What would you wish to as you say? Vale. You must restore order. Jarraitzeko egon behar da hirugarren nivela. Hemen, hirugarren nivela etxeko debiltzan. Queen of Avalon. Zari. Alariel's I am the defender of Ulthuan. No, Nengo ez dutena.
Urrengo txandan joango gara horra, arriskatuko nahiz. Ideia ona den edo ez dakit, orain ikusiko du. Doranlek badaukate errekrutatzeko edifizioak guretzat mesedegarra izango da. Horrela bitxandatan ez dugulako egin behar izan. Txanda bat hemen. Bada espada. Nagazka. A ver, gracia. Defender of the... I speak for the Phoenix King, and I bid you well. Your will is done. Everqueen of Alpha. Mandanekoa guretzat. Guardian of the... What would you ask of the Asa? Defender of the Phoenix throne. Tirano. You have a proposal for the Asur. How delightful. Loyal servant. Eso bat ez daude zerratutan irekin. Vale. Txanda paso beharko dugu berriro. Eso gertatzen dela. Words cannot conceal the truth you hide. Vale. Grazia hor esan berko ditugu lagun modu. Vale, gure txanda. Hemen. Itxarongo dugu. Graziarekin. Protector of Ulthuan. I will receive your petition in the name of the Phoenix King. I will see to it. Vale. Itxarongo dugu hori hobetu hartu. Itxaron.
itxaron beharko dugu. Vale, hori. Hor, perra ni lehen. Hori ganduko du. Radiant. Presio jarraitu. Ungo armada pizkanaka hobetzen eta beharko dugu noblea edo heroiren bat ahalik eta azkarren atera eta gure armadan sartzea eta gauzak egiten joatea pizkanaka. A ver, no lo sé. Do not waste your breath. I already know what you seek. Sí, hombre. A ver. Gaineren templua. Zatu gara hori erreskuratzen. Ez da pentsatu hori. Servant of light. Welcome. Agian ez da ideia hon izan. Prince of... I bid you welcome, traveler. What would you wish to discuss? Certainly not. Vale. Txanda pasa. Bueno, hor gero. Ez konturatu. Graziarekin ondo eramatea hor. Posizio defentsio bat izaten. Gero konfederazio bat egiteko. Order must be maintained. Priestess Alicia.
He vas? shall guide me. Short sight. Speak. I will receive your petition in the name of the Phoenix King. Most astute. Porra. Alariel the Radiant. Your request? Guardian of the Phoenix Crown. Your behest. You have a proposal for the Asur. Right. At your service. I am quick to anger and slow to forgive. I cannot. Se me la paso viendo luego. Your hatred and malice will be your destruction, Druki. Gracia eta Elirionen laguntza nahitan nahi eskoa. Egian Elirion konfederazioa egitea aukera hon esan daiteke horrela iparraldean esan ditzak lehenengo armadak eta Light of Avalon. Under her protection. Defender Elidio. beholds the majesty of the Phoenix Court. Now, vale. Ulf wants. Lothar. I am quick to anger and slow to forgive. Not possible. Madness weakens the Druki. The people are restive. Asurian guides our hands. Defender of the welcome. Time is precious, so please make your request. If you wish. Protector of Ulthuan, Guardian of the Phoenix Crown.
Marching out. I go. Torre y Parraldera. Lust for revenge consumes them. Speak. Anda pasa. Armada y Parraldera. La movido a escalar. Madness weakens the Druki. A ver, Queen of Avalon, ahora pongo ahora. cleanse this realm. We fight for the great. Defender of the Ever Queen. Moving out. A ver, Protector of Al. Your word shall reach the Phoenix throne. Choose them carefully. Wise indeed. I think not. agian eraso hori nahi honez. Avalon, sound Eta the. pentsatu ere. A ver, Tyrion, Lothar. I will grant you the respect due to an envoy, nothing more. Never. To battle! Bueno, ez dut hemen utziko dugula eta hurrengo partida hasiko gara erasorekin edo gertatzen dena gertatzen dena.